Hey, thobela. Ke ngaka re jwa ga tsiane ngaka lena setso, ngaka lena ditaola, ngaka lena o bina ka moropa. Ke re ka tseno le a ke fetise engweshe. Tlogelang gore le lokise ditaba tsa borra khulukhukhu ba khale, bo khokho ba lena ba khale. O kre gore go ile ngakeng gore o ile mporofeta o botsa ka badimo ba khale. Badimo ba leng kgausi le wena ke mmago le kokwago. Ke bo mmago, ke bo tatago le bo tatemogoloago. Ke bona ba o tshwanetse ba rapele ba o tsebang gore ba boloketse kae go ba o tseba mabitla bona go ba sa phela ba go rapelle bophelo ba gago bo beteng. Tlogelang go nyaka badimo ba kgale batho ba modimo ba paletse bo tatemogolo ba rena ba palla bo tatago rena ba palla bo mmago rena ba palla bo kokwa rena. So rena re tlo ba lokisa re tla kae tabe ya re fele re boela morago re ka se ko pele ka baka la gore re boela morago ga ntšhintšhi dan re ye pele bjanong ke tlo kgopela gore batho ba ikwishe gore ba ya kae mo bophelong. That is why my motto ke re go na le direction ya bophelo o na le protection bona go na ntho e tlo go thibang. I'm telling you a ona ntho e tlo go thibang. Motho mo le mo na like ya ga go tlile e tshwere ka matsogo ga belega mo lefatsheng and a gona motho ka mo thibang yona without yena le go boela morago le go utlwelela dipolelo tsa batho tse o discourageang because mo lefatsheng go na le madimo na re phelang lona and a tlo dula le teng a tlo discourage mo tseleng e o tsamaya mo yona ba o discourage no o right o dirang. Why should o botsa ke batho ba bang gore ba right ba rong bona ba tsebang motho right le rong? So please start making your own journey. Life e ke ya gago, buka e yo ngwala ko wena bophelo ba gago, obituary ya gago e ngwala ko wena gore wena o phetse bjang bophelo ba gago, a e ngwale ke motho mongwe e ngwala ko wena. So a o tsebe tomorrow goba today clock ya gago goba prompete ba re nyalla e bitsa motho ga tsetsa tlo tlhokofala badimo ba gage ba tlo mo tseya ellaneng. You don't know le gona bana ka no re fetse bola le lena mo ya ka yalla mara e tlalla ke shile se seng se le tla ngwalang sona mo fatshe mo obituary gore ngaka re tšo phetse bophelo ba mohuto. So le wena ngwala obituary ya gago ya bophelo. Stopang go dula le re batho ba re dirileng batho ba re tsetse mahlatse batho ba dirileng le waste nako ya lena ene tlogele gore ba re lawyer loyiwa everyday mara re tsoga fru ra emella re bereke because ba loyi a ba tshwara maphelo a rena a tshwere ke mang ke badimo ba rena le modimo a phelang. Ke ngaka re ngaka lena ditaola ngaka lena o bina malopo man topane ke topa ka pedi ka thalo go tletsa satle bo mashupa bo kgomo go pa pele ke badimo le batho. Word of the day, word of the week, word of the year, and start now. Ngwago tlang o feleletse ska re ke thoma next year thoma gona bjano and then o tla bona o tlo phomella. Ke a le botsa nna ke sure ka bophelo gore bophelo bo teng mo lena. The problem gore le utlwella batho thata mo maphelong a lena ba le kaeda wrong mo maphelong a rena and then utlwella wena the inner side ya ga gore reng that aya ga gore go botsang thobe.